Senemangken tiang Sane mangkin si dibosang, sane mangkin wantang lungsur pun kering angan iratu. Sampunang ngambil Yen dados puneasti tiang sane mangkin sampun nang pesan merapi sareng kencing liwi punika. Dastanen tenemadota Yen ing mana-mana titiang sane muastes teu punika santukan drikiten mantukan pun kebaos. Kararado saking Inggih punika kawitane ratu saking rihin sane sampun dumun. dan dados merabi cina Lebo sang tiang ten dados tuh ane madan matutang ngambil tapi ane madan anak cinu. eleng ngepesan poniki Sangka belah